And I win some come out Shatta Wale. Nkasa. Wale, Nkasa. Ipewasem because uchi nkwasem. O kasa in favor of abanya. Say, yaka abanya, enu ni party or mine. Most celebrities, no, a kwanya mfa so amunya sa dan na mudi demu na mudi ba to social media no. Edi top pressure ma mabunu no. Mo kire kwanya mfa so nya aye. Se abranti we bi hunu sa cars ne ya mo posi se mo abre nya nti ono so hozo mpa bi no. E kwanya wo fa so nya aye no. Ya kasa kire ne sa kwan no fa so wo betimi a kire. Abuja for me church obi bia ema obi akwaba ediba Savior TV. But video ya wo ba behwe. Misro emfa wakuma na emfa watenka any emotional feelings bia emfa comment was here misro. It's all about face the country demonstration ya ekoso any Ghana form titrum yemabunu na yeni abre aban no so say aban says your oman no na onye oman ni yie no wenti na me yes a video yi die kan me pese me bisa yen Ghana for emabunu no any face the country for say then na pese aban no fixe then na pese oman no like government no fixe bad roads, hospitals, schools, any jobs. Waiting I didn't face the country. Now, mama yembisa ya muse, and ne and afi na Ghana your road asayana. And ne and afi na Ghana ye who say your hospitals and your papa. And then ye who say your schools be young color be eco school under trees. Ana there be start ya check. And ye ne and ye aban way abreso and a ye kwine enye and I say ensure a yirifo be and ya ban way abreso kwana ye hu sadi we. Bible say no me enkan no di no hu etu ni paso. And I ye on man we say on man we ye Christian country a Christo for mine. And I ka Christo ni so a ye ka se obi ye Christo ni ana se we ye nyame sum ni a umanu a etumi kura ma otumi sum nyame no kra no huhum no e ye Bible. And a Bible no so watchro wo mu se enum ye nka ni odi no ho to ni paso. Enum ye enka ni odi no ho to ni paso. Na ye on mine no amaburu no omamu ni nyina ye de yani akwakoto aban so ni ye yani afri nyankopon koto onyankopon na ono nko antumi ya de nyina no ye yani afri so na ye de ye wure nyina akwahye aban we mu se aban we de se ye votuma na oba ba ye kwa ma ye votuma na oba ba ma edwuma ye votuma na oba ba siesie ye schools ye hospitals oba ba sisi we nyina na ye de ye wure akwahye aban mu na ye wure tumi afi nyankopon na oto ne insurance yoma sebio yen adide fikire yetumi be kabi yen a akomodin ayarefo ne yen a yen kabi enim yen a like yen sem fata yetumi be yebi no ye ni afri nyankopon so ene de ye wura nyina akwakwa de akwahye aban mu sa aban ni de oba ye bibia to betwa aban ni de oba or the free SHS ba ene eno anu no ene obi abeko school free SHS ni ba eno ho atowana ho ato aban we beti na so no ho atowana ho to nti we nka nkyere wo se ne Bible e kan se enu me nka ne odi ne wura e hye nipa mu no abamu ampa aban we ba ye enanka wo Ghana ni hu to wo enanka wadwuma wo ye tumi koso enanka wudwa wudi etumi koso wawa enanka kwan a wodu ka nam so nyina atwa hyen enanka hospital ukọ ekọja yale se nyina aye kama
ena ka school nkwale nyina ye kama bibia ye kama oman mu a anka nyankopɔ asɛm ɔkae no na ka ye kontompo sɛ enum ye nka ne ɔde ne ho ene ne wura ɛhyɛ nipa mu na anka nyankopɔ atwantro na anka bible na ye ne atwantro sa ban to me ye niema we nyina ma wo aban to me ma wo towa na anka wura na wo di hyɛ aban mu no na anka ye adwuma ma na ye sɛ de nyankopɔ kae no ayɔ tro etu na kyerɛ ne nyankopɔ kyerɛ sɛ enum ye nka ne ɔde ne wura ɛhyɛ nipa mu no enu ti na ma ye hu ne sei no because ye de wura nyina akɔhyɛ aban we mu Ghana for de wura nyina akɔhyɛ aban we mu na aban we ba ye wa moaye we ba ye wa moaye we ba ye wa bedi sika we ba ye wa ba ye hwe ene we na ye agye nkwa we mra magye ye na ye nyina ye de wura akɔhyɛ aban no mu sɛ aban we de ye nya no a eno ano no papa we de obetena so eno ano no bibia ba ye fine ne policy odi ba so ye kama obetete niam so fuel price ba ye say na say man mo bia ho beton ye na ye nyina ye tie na no kasa ye nyina ye tie na no kasa na ye de ye wura akɔhyɛ no mu enne awie ye say abrabo a wo betime ye nyame afiri ma na untumi nye nyame afiri mu da abrabo a ye bo untumi nye nyame afiri mu da tisa wo fi se wo di aban papa eba anasa wo di wura hye nipam avotu amanipa be di so na wa ma odwuma ye wa ma wo kwan ye kama wa ma obi bia wa ho to abrɛ odi wa ho to abrɛ wa na ewie ye ne because aban we nkwanya aban a wa betina so a insebio insu yira fa nipa bi anasa aban we nya aban kwanya hospitals enye ye kwan enye ye schools enye enso nipa ho ampa pan no sei nipa ahu ampa pai ni se nipa ensun se niema ekoso nne no ebi si da se yekɔ demonstration da bi yema mo nkɔ na se na akwakoda ne entokwa ni wantwi ni ade ama ebi mu kra fa ho ahwere o mo nkwa esan se ye de ye wura kwahya ban ne mu e de ye ti eni ya adwen ni yakuma nyina ko hya ban we mu se we di oba eno ne yahoto eni ye ne ye yi nyame asi nchen ene de ye wura ko hya ban mu chirsaka ban to me ye ma wa aban to me ye ma wa na chirsaka nyankopon ye daadafo na nka na se wudi wura hye nipa mu wudi wura hya ban mu ama na ye yi ama wampa ene ti na ne Ghana fo ye hu ni ne ne Ghana ye ntua school fees ya papa no mu bi ntua school fees so still ahokyere no wo ho nipa dasane de ni wura nipa dasane de ni wura nyina akɔhyɛ free SHS mu say okay free SHS ni de ba ene ma hotaa no ene metimi service card ya yesi ene me ntua school fees bio o ene wo say ye de ya say free SHS no na da say free SHS no krampo ba ye no na da say me say ye fuel ye fuel kra free ye fuel kra free e di mount ye fuel free di mount na ye ka say ye port free ye aban na ye port free we yi niam free untu ahwekra still on man mu ye bese so because ye yi nyankopɔ asi nkyɛn enti ne ye wan bi sɛ mfiri nyankopɔ ho na wudi wura kɔ hye nipa mu sɛ nipa na emfa sa ahotɔ ne mmrɔ nipa na emfa sa yiedie nipa na emfa sa asomdwe ne mmrɔ obia no wonya ne sɛ den kora na ho tɔ wo da enti ne mesre Ghana fo yen amabunu no youth mesre mo sɛ aban we nya aban a ono nko aba ahokyere aba o man no mu aba we nko anya aban a aba komudi nipa aba we nko anya aban a wa ba kyese ye ho kyere ye enti ne mesre wo ubaye demonstration ubaye bibi wo man mu a mesre yɛmfa na kwan so na yenye yɛmfa kwan pan so na yɛmfa nye wo minu a wo hwɛ me wo minu a mabunu a wo hwɛ me sabio uni certificate bi ada ho che se me savior me ti ho ya terminal report kura me ni bi a me di ti ho yi wo ye demonstration hwɛ ni yie wo di odom anim akoye demonstration di ate aban bi aye bibi a hwɛ ni yie because sabio mimi tuwe mini terminal report mini certificate bi ada ho mini CV bi ada ho na ye ka se abanye bi adwuma free fa nkofo a me de beko akwakope bi
Minimum senti no me fa me re sha ban bia mu me fa me nto aban bia so sa ban we ba e na me hu beto me key anasafo a aban esi dan kra mawo se fa o key ko bie no me ni bi which is certificate a aban e bie adwuma de gu o man we mu se obi an be ye bi ye de kwa kopa bia ye no me ni bi nti e den na me konam abonti so eye dede say face the country madwuma mra o man mu wa woni certificate bi te say me ipacho obi bobo pa say yankwa demonstration enko because abani bi adwuma free kura na misro yemfa yen ye di certificate ye de kwa apply yemfa yen ti ma yenko na de mi ba be kan we so enkoma aban no na Addo Dankwah Akufo Addo se wa hu bi nana se wa hu bi boshe bebrebe no se wa hu akire nsunsuaso maye we ya mamo maye se ya mamo butuma mi maye se so won sa agi wunsam nana so won sa agi wunsam boshe bebrebe a wo share ye ni ade no so won say still emabunu say wo mu hu hwe na face the country emabunu say omunya de omu hu hwe na ye de face the country esan say wo ma mu di omu re nyina show mu wunsama wo kan ye ne bo a wo share omu no promises a wo ye no wo ma mamu ni nyina di omu re ko share mu nti no omu fi say wo betena so a bibia ba ye okay no omu fi say wo betena so a eno anu no ahoto aba ena omamu ni nyina yi omani afri nyankopon so ena ye de yewura aba be sha aban no mu eye wu nana a wu aban ba wu boshe ne unsam a wokan ama oman ni nyina de omwura aba be sha mu ti misro menim say ye dan ya video we de nana Addo be hwe bi omampani menim say ye dan ya video we ubenye bi ahwe the president of Ghana ubenye bi ahwe esanse video ya mi ye eye sebio enyansafo na ebehwe anyansafo na ebehwe video we na nyansani so hwe a ofo edi ma ne nyonko nyansani sebio jimini di obehwe a obe comment obe tro nkwasi asam ho ase ne politics edidi na adwen mu di oba be tro nkwasi asam ho ase na nyansani di obehwe a oba forward ama obi na wa forward ama we na we yahu san no ene face the country no say mom na wo say ye we na wo say ye na obi ahoto no to no nana musaka video we ya sro eni Ghana fo mekasa be ka say bi kire omo say coronavirus by ma utumi yusu so many time ebe address the nation ebe gina ho kasa ye for so many minutes dia enye we no anu wa denkrasin corona be kasa kire wo man be kasa kire wo mabunu no be nya wo kasa kire be ka bibi akumatoye mu san bi fa kire wo be krokro wo na wo ye ja na wo tifie na se uba eya so odin a ya kasa kire no ye mpamo no mi hu oba tan a owo fie ana mi hu eja owo fie na ne ba eya so odin a na wakwakofa soldier ni police for say be pamo ni fifie he o mame ana say be ka ne shede mame ana say be ka na no tu mame eja pa bia no ne ba ye nsamboni a ana say ne ba epre na kuma onya ne kasa kire oni ne tena se kasa kire no sa na eja pa bia ye tini misro na Akufo Addo o mampani aka o 3 years pet na wo kọ menya di mboni memma bosha wo hye ni ndwuma wa ye bra wa bre ni ndwuma wa ye no ewieye no konda ne di mboni na wo be firi so akọ no na fide ne yenya sampapa bia nkan fa wo ho na Ghana na wo no Ghana ni enim boni a wa ye enim ahokyere a wakom onim papa wa ye no Ghana ni wo ye ne papa mfi oha
na wudi dakro aye ne bone a wo papa waye ne mfi oha nyina no ahyagu ma we bi nto ana mfiri konya yi so nko na Ghana fo nkase Ghana ni bi nyina be bi nkase wo ban we na ye the worst government da so won pesa wo beti sa asam we abra we firi so akona tutu ni amaye ani o man kasa mahama be ye bi mahama ye niema ye bi enso wo kono na money dimpa mahama nya dimpa da ono di firi so koye isro na ma we bi nto ana do Dankwah Akufo Addo e ma we bi nto isra wada e mabunu yen youth free na ekoi ye hu sa aban bi ani ho a oba ba ye bibi e dia ama wa wo benya wa hoto da aginyame we na mabu no se ye dia desua na ye hunu se nipa da sani bi ani ho a ye di power ana ye di oman ni be hye ne nsa o de ya hoto be bren da aginyankopon tinu ko votu a men ko votu se wo di priwu yie die enko votu se wo di pe nkoso enko votu se wo pa yalesa enko votu se wo di pe wo di pe aduane se ye beto aba monhwe kwan a ye mpanifo ba ye nchen ne ye bekasa bebie ni kwan so odidi otena ho didi kai ni kwan so ofro trotro ni kwan so ofo mantamu bia ni kwan so onante gota bia ni kwan so oyim fufuo bia ni kwan so wo onwa ko gina so wo because all the pe wonsa no vote or the pe djuma firi wonchen tuno abre no hase na di pesa adwuma no tuno we dia no we dia obre no hase o papa we dia oyi o we dia metuma na wa abada ye manipa hwe wo ne ye kra to nsa didi hwe de we ya hatie utuma na no ano no enhwe obi aho blase ho enfa nto aba ama no se woni ya ba bedidi wa ba ye mantem ha ne ya ba nante woni ya bonkomasere odi pe vote odi pe wonsa no vote oni adwuma opeso be ye mampani na wu sika ye betua for tax no ya titi bi de atua ne ka etinu bisa ho se nipa onu no hia ukokromoti ansa no no de anya adwuma nipa u tax a ubetua enu mu na onu no nya ne pay free onu no betimi ama wu adwuma Ghana ni mi bisa wo nipa onu aba o mante ma be pa o cho eno wa tu nsa didi bre ni kwasa anka odidi ho o hwe ni cars eni nkofo dom edi na chi ba e ba mante mu ha aka mante mu okra ense fata no so obeba ho enso oba e de anu ode aba be pelu vote no opre no o kire o se o pa adwuma no wa vote ama no anya adwuma no nya yeso wo sika na yesa de tua de ka otu atasa no bi na ye beti de tua ne ka owie adwuma so na okwa yes gracia se na etie nie na titama ma omo de akọ na sa nipa no ono obenya adwuma ma wo waye ye ana we nso nkoma wo Shatta Wale nkasa wale nkasa ipe wasam because uchi nkwa asam me obi o chi nkwa asam bia me penasam demo muhunu sane ye kasa o kasa in favor of abanya muhunu se ye ka abanya enu ni party o man no enu ni yen ti na aban no ho aban ni be ya aban ni ye youth new vote ono di be ya aban tin se u kasa in favor of abanya muhunu sane obe kasa atamudidie no twaso satam didie na wo betro unemployed fool so say ungraduate then you too say then ya wo betro no be pacho yen kasasa so we see youth no who control the youth you control the street when say street ni na esu no street ni na almost accommodate omo no tinu hun kasa wo ka ho bi won so wo ka ho bi
ɛna ma mabunu no ɛne abre aban so no mo sorry a na ma ba mo di sika begu social media mo sorry a mo to kasa kese a na mo di aba betu social media ɛna hustle and get ɛna say ɛna the hustle pay ɛna say mo celebrities na mo sorry a na mo nya car mo nya fie a mo nya dan na mo nya japade bi a na mo di aba betu social media no na mo di kire youth no say ɛna hustle pay ɛna say bisa ho say youth ni ono say bi o yuso okada no da ben okada ni benye sika dia beto sa Benz na wodamu no da ben okada ni benye adwuma dia to sa Range Rover na amudi damu no da ben na obi a oton toothpaste da ben na obi a oton toilet roll traffic mu besie sika anya bi dia to Benz adam that's a wo na uko hustle wa na unim kwan fa so hustle nya wo best na wo dey aba to social media kasa no abamu a youth ni onu so hu sa we nyina office o ka kire wa brabom nti no aban a no de nani bra akosi aban no so sebio se sikaduru a no de nani bra ekoso sikaduru so because o hu sa o ka kire wa brabom because near wo japade a wo e bia wo abre for so many years e de nya no wo dey aba to social media say onu no hustle mpe kwan be no fa so hozun pesa japade no wa kire no bra wo so bra ye mo celebrities no mo kire no bra mo kire bra mo so mo bra yansa na mo nya sa aka no akwan am fa so a mo nya sa dan na mo didam na mo di ba to social media no edi top pressure mabunu no mo kire kwan am fa so nya ye obra mo bra yansa na mo nya ye no yes take mu ansa na mutumi nya sa dan no yes take mu ansa na mutumi nya sa Range Rover ne sa Rolls Royce ne sa car sa kese na modamu na mo di beto social media dey ham mabunu na na hustle to get na hustle pay ni sa ne ma no o kasa o hustle na o hustle ni bia e be ye wo de sa bambunu bi sa abranti wa bi hunu sa cars ne ya mo posi se mo abra nyanti ono so hustle pay bi no e kwan ya wo fa so nya ye no ya kasa kire ne sa kwan no fa so wo betimi a kire ubetumi ana sinu wale isro hunu kasa bachuro bibi na afufro so akoma nto mu yem mabunu yanwene ni hu se nyankopon na betimi de yahoto abreye na mom enya aban enya ni pada sani bia wasase so. Gracias.